Baby, please don't kill my vibe. Taking flights cause I'm tryna live my life. Cause I found out that you really ain't my type. Hope you're capping when you're telling me you're right. When you're telling me you're right. I'm a buddy or I'ma cash out when I'm at the store. I'ma get some bands, I'ma get some more. I'ma always score, I'ma always score. So by the way guys, natakaroon niya sa Pilay Sports Center para mananaw sa concert sa Midnaste. Back to back to back to back. Dagan kay puro likod gani bay. Wala yung mga bumper, puro lagi sa likod bay. Wala yung kinakita niya yung mga dagag. So Gago! oh, so shoutout ko sa akong bibi nga si LJ. Hi bibi. Na yung baby's friend na ni Bay, si Almoralde. Oy, boy Taps. Live strong, boy, live strong. Padayon. Shoutout ko sa mga barkada dyan sa Upper Carmen. Si Charles Miller, Dinre, si Boss Nuts. Og sa uban para naadya ba yung shoutout din ako ni si Francis Lea, mga kameraman. So, dili na natin ito gayon. Let's go! By the way, ma'am, sa'yo pangalan? Mary Joyce. Mary Joyce? Yay! So, Mary nga Joyce. Mary Joyce. Tagana si Mary Joyce? Taga Naawan. Taga Naawan? Hanapin niyo sa Naawan, ma'am? Sa Patag. Sa Patag? Dagan mong manok dito. Baboy lang. Baboy. Di na. Question ako sa imo ha. Kinsay may mas sweeter, lalaki o babae? Lalaki. Baka ako ng gatay. Huwag kayo iiyak. Sa babae Ayaw mo ito babae nga. Kailangan ko ni Muyap eh. Asato. I told you. What did I tell you? Didn't I tell you? 'Cause I told you. And when did I tell you? A long time ago. And what did I say will happen when I told you? Exactly what just happened. Diba? Sita dito. Okay, next question. Naway challenge mo ha. Spelling challenge. So magsugod siya sa basic ha, basic. Spell red. R-E-D. Correct. Spell orange. Apple. Baliw ka yata eh. Spell orange apple. Kasi yung mama, taganawan naman yapong to. Alam ko, bata pa. May pulos. By the way, ma'am, sa'yo pangalan, ma'am? Angel. Angel, ikaw, ma'am? Princess. Princess? Yes. Angel and Princess, boy. Yawa, binong nako sa langit ka ron, boy. You're my pangga. Hey! I ain't looking for another. No! Ikaw lang baby girl ay sapat na. May tawag, nag-aasa mo, ma'am? Duwa, ma'am? Carmen, ikaw, Carmen Pod. Lapasan, classmate mo duwa, classmate? Yes. Sige. First question na ako siyang duwa, ma'am. Kinsay mas cheater, lalaki o babae? Lalaki! Yawa. Because men in general are dogs. Ano na kayong mga cheater ang mga lalaki? Ano na kayo nito? Na-experience na mo? Like, Gago! Self-control. Ikaw na, mature mo. nailan na pagka sa lalaki. kapila. Mga kapila, paminaw mo. Kadaghan. Pinaki siya mayaw. Pinamayaw. Dagan, nagkagayo. Next question ako sa iyo, ma'am. Anong spelling challenge niya, ma'am? Anong visit ragod ng mga spelling ko? Pag mansiran nyo ni ma'am, tagaan mo sa akong cameraman ng buwan. Nakit. Women. Hindi, babae na yata ka na, ma'am. Hindi na lalaki. Sige, ma'am. First na spelling sa inyo is spell red. Correct. Spell orange. Spell beautiful. B-E-A-T-I-F-U-L. Wrong. Beautiful. Y-O-U, Donnie. Baby, please don't kill my vibe. Taking flights cause I'm tryna live my life. Cause I found out that you really ain't my. They all know my name, so can you hang? Si Bahala na. Nova. Ikaw, ma'am. Lizelle, ikaw. Michelle. Question ako sa inyong tulo, ma'am. Sa inyong pamilya, kinsay cheater, lalaki o babae? Lalaki. Lain, nagiging tinanawan na ito. Ano na ako? Dili mo si
siguro tanan mo. Ganyan, ako pa hindi may Suck a nigga dick. Suck a nigga dick. Dahil naman niya umayk mambay, makaburos naman niya mo. Wow naman! Wow! Hindi mo mamina, lalaki o babae? babae. Ano kaya ang kababae mo? Ang galing. Ang galing! Wala, kaya karon guys. Unsa ka sikreto ang babae nga mag-cheat ma'am? Kadili may balan sa ilang uyab ma'am. Ako na to sikreto gani. Next question ako si ma'am, kanang spelling challenge ma'am. Dali lang ni ma'am. Paspason yun. Kaya laino, yung paspason mo yun. Sige ma'am, first question ako sa inyo ma'am. Spell red. Red? Spell blue. E-L. Spell nakama. Nakama. Ang good lang ako. Oh, spell I love you. I love you. Spell I love you. I-L-Y. I love you too. And you stole my heart. Now you want it, yeah, you want it. Other girls try. This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss, man. He's good. Okay, sir, sir, yung pangalan. Silwex. Silwex. Ika, sir. Juan. Raymond. Tagasa mong ba, sir? Silingan, silingan. So, sir, first question ako sa inyo yung dua. Kinsay mas cheater, lalaki o babae? Babae. I told you. What did I tell you? Ano nakalingon mo kasi yung babae, sir? Sikreto, kay Juan. Baliw ka yata eh. Nailan, nailan ka babae rin. Nailan ka sa babae. Sa una, pero shoutout sa pare. Hi. Ayaw na, nana kayo karon. Kasi mas guwapa. Katoy mo uyab o katoy mo ex? Kasi mas lami, mo ex o mo uyab? Ako uyab. Mo uyab yun. Di na yung magbagog yun. Dili na. Loyal yun kasi mo uyab. Loyal na yun. Sana all. Loyal. Uy, saan namin? Nabiktima na ba di ka, sir? Sa mga babae ni sir? Oo, nabiktima na ako eh. Yun, sir. Yun, sir. Nakakapagilan lugar. Yun na. Nagpad dyan. Nagpatayimir dyan ako ah. Emotional damage. Kanya, uy, lang mo yung lagan mo. Ito time kasi yung mukha. Kasi yung gibay lugar. Yung barkada lagi hapon. Oo, barkada ra. Kaya, shoutout sa yung barkada nga mangingilag. Shoutout ko sa mga barkada na taga Sunwa na Ang galing. Ang galing! Squad Bros. Shoutout sa mga grupo Squad Bros. Oy, shoutout na siya sa Squad Bros na yan. Salamat kayo po siya. Salamat, salamat, salamat. Ay, dami na, bakit yung pangalan? Judy. Ikaw, ma'am, bakit yung pangalan? Lisa. Lisa, tagala si Lisa. Pagpagod. Ikaw, ma'am, Judy. Mika, magwa, Mika. Asa ba nagila? Sige, ma'am. First na ako question dyan ko, ah. Sa yung mananaw, kinsa yung mas cute, lalaki o babae? Ha? Lalaki, lalaki. Sa mo, ma'am. Kinsa mas cute, lalaki? Lalaki o red? Red, color red, color red. Spell red. R-E-D. Ikaw ba, spell black.